Gitifu Bugarama Rusizi yafunzwe byamenyekanye. Inshuti zacu mukunda kandi mukurikira ibiganiro bya The Pop Live TV, tubanje kubasuhuza cyane. Umunsi rero wa none tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye. Amakuru yacu cyangwa se ikiganiro cyacu kiri bwibande ku ngingo eshatu z'ingenzi dufite. Ingingo ya mbere, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama, aha ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu muyobozi witwa Ndamyimana Daniel yatawe muri yombi ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane 2026 akekwaho icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kugoreka ukuri kuri jenoside agamije kuyobya rubanda. Uyu muyobozi rero nyuma yo gutabwa muri yombi hari byinshi byavuzwe n'urwego rw'ubugenzacyaha uko rwakoze iperereza nk'urwego rubishinzwe. Ingingo ya kabiri turi buganiraho muri iki kiganiro cyacu rero nuko nanone urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwamaze guta muri yombi abantu 53 bagaragaho n'ingengabitekerezo ya jenoside mu iki cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32. Indi nkuru rero turibuze kuganiraho yabaye yakasamutwe nuko RIB nanone urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho umuvugizi warwo Dr Murangira Bitieri yatangaje ko hari umugabo w'imyaka 63, uyu mugabo yitwa Murakaza Valence w'imyaka 63, ni umunyakarongi, yafashwe nyuma y'imyaka 15 yihishahisha mu Rwanda ahunga ubutabera. Tugaruke n'amakuru arambuye. Munyemerera aya makuru tuyahere mu murenge wa Bugarama, akarere ka Rusizi, mu ntara y'Iburengerazuba. Umuyobozi w'umurenge ngo yatawe muri yombi. Uyu muyobozi rero yitwa Ndamyimana Daniel, ni umuyobozi w'umurenge wa Bugarama cyangwa se n'umunyamabanga nshingwabikorwa abo dukunda kwita ba gitifu. Uyu gitifu yarayoboye uyu murenge wa Bugarama ariko afite ingengabitekerezo no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri we, kuko ngo yatawe muri yombi. Agitabwa muri yombi yategetse uyu Ndamyimana Daniel, uyu gitifu yategetse abaturage bo mu murenge abereye umuyobozi kwibuka mu ijoro ryo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane. Ahangaha urwego rw'igihugu rwamubajije bavuga ati ntabwo bizwi neza icyo yashakaga ko abantu bibuka ku itariki 6, ariko ino tariki ubundi ubusanzwe ikoreshwa n'abantu bapfobya, bahakana n'abashaka kuyobya amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi no kuyobya imbaga nyamwinshi rubanda. Iyi tariki ya 6 y'ukwezi kwa kane ikunda gukoreshwa n'abapfobya jenoside ndetse banayihakana, ngo bari kwibuka Perezida Juvenal Habyarimana wiciwe mu ndege yahanutse ku iyo tariki y'ukwa 6, ku iyo tariki 6 z'ukwezi kwa kane 1994. Rero ntago bizwi icyo uyu gitifu Ndamyimana Daniel yashakaga ko abaturage bo mu murenge abereye umuyobozi wa Bugarama bibuka, kuko ubusanzwe jenoside yakorewe abatutsi yibuka kuva ku itariki 7 Mata kugeza ku itariki 3 Nyakanga buri mwaka, kuko jenoside yibukwa mu gihe cy'imyaka mu gihe ngarukamwaka mu minsi 100 ya buri mwaka. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda icyumweru cyo kwibuka kiva ku itariki 7 kikageza ku itariki 13 niho gisozwa, ntabwo kiba ku itariki 6. Ku itariki 6 rero ntabwo bizwi neza icyo uyu Ndamyimana Daniel nka gitifu umurenge wa Bugarama muri Rusizi yashakaga ko abaturage bo mu murenge ayoboye bibuka. Ariko kandi nanone tugarutse, uyu Ndamyimana Daniel avuga ko ngo yahaswe cyangwa se yategetswe n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu murenge abereye umuyobozi ngo yuko bagomba kwibuka ku itariki 6.
nyuma ariko nanone abashijwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo yatangaje ko nanone ngo ari amarangamutima yagize gute yabimuteye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rero nk'uko byatangajwe n'umuvugizi warwo Dr Murangira Bitieri, yatangaje ko uyu mugabo agikurikiranwe kugira ngo hamenyekane ayo marangamutima ye icyo yari ashatse gusobanura, kandi nanone akaba akurikiranweho icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi no kugoreka ukuri kuri jenoside agamije kugumura cyangwa se agamije kuyobya rubanda nkana. Iki nicyo cyaha ashinzwa kandi cyatumye atabwa muri yombi, kugoreka ukuri kuri jenoside no gupfobya cyangwa se guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Katujye ku ngingo ya kabiri rero. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bivuzwe bitangajwe n'umuvugizi warwo Dr Murangira Bitieri, nanone rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu 53 bagaragaweho n'ingengabitekerezo ya jenoside mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32. Ngo bavuga kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Mu iki cyumweru rero cyo kwibuka twari turimo, hagaragaye ingengabitekerezo mu turere dutandukanye tw'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Hagaragaye ibirego bigera muri 47, ariko hafashwe abantu 53 bagaragaye ingengabitekerezo ya jenoside n'ifitanye isano nayo. Uko aba bantu bagiye bakusanwa, bagiye bakurwa mu turere dutandukanye tw'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, iyi mibare ishyika kuri 53. Mu ntara y'Iburasirazuba habonetsemo ibirego 13 by'ingengabitekerezo ya jenoside, naho mu ntara y'Amajyepfo hari naho habonetsemo ibirego byinshi by'ingengabitekerezo ya jenoside, habonetsemo ibirego 14 mu ntara y'Amajyepfo, naho mu ntara y'Amajyaruguru habonetsemo ibirego 3 gusa ku ngengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, naho mu ntara y'Iburengerazuba habonetse ibirego 10 ku ngengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, ndetse mu mujyi wa Kigali habonetsemo ibirego 7. Ibirego byose byabaye ibirego 47, ariko ni ibindi byaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside bituma imibare y'abatawe muri yombi izamuka ikagera ku bantu 53. Ibi rero biragaragara ko nibura byagabanutse, kuko umwaka washize byari ibirego 76. Bigaragara ko uno mwaka nibura habonetsemo kugenda bigabanuka. Nanone kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndetse na Minisitiri w'Uburere Mboneragihugu Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu, Dr Bizimana Jean Damascene yabwiye abantu gukomeza kwirinda no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mw'ibi bihe byo kwibuka, ndetse no mu bihe nta gihe kitari cyo kwibuka. Ibihe tubamo mu gihugu cy'u Rwanda duhora twibuka tuzirikana amateka y'igihugu cyacu, ariko by'umwihariko hakaba ibihe bidasanzwe igihe dufata cy'icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri rusange, haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ingingo ya 3 rero, RIB nanone kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi umuntu wari umaze imyaka 15 yihishahisha mu Rwanda. Uyu ni umugabo witwa Murakaza Valens w'imyaka 63. Uyu Murakaza Valens ni umunyakarongi. Ngo nyuma yuko Murakaza Valens ashinjijwe ko yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mu Rwanda, ndetse agakatirwa imyaka 15 n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Kavumu muri Karongi kuri 24 z'ukwa karindwi 2011, ariho uru rukiko rwamukatiye imyaka 15. Akimara gukatirwa rero n'uru rukiko, uyu Murakaza Valens y'imyaka 63 yahise atoroka ajya kwishahisha mu mujyi wa Kigali, aho yabaye yihisha ubutabera. Nyuma rero nibwo yaje gusubira mu murenge wa Tumba
mu karere ka Rutabi, mu murenge wa Tumba, mu karere ka Karongi, n'ubundi mu kagari ka Rutabi, mudugudu wa Rutabi. Asubiyeyo haza gutangwa amakuru ko uyu Murakaza Valens yakatiwe n'inkiko gacaca imyaka 15, ariko akaba atarigeze afungwa kuko yari yaratorotse ubutabera. Niko rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rumuta muri yombi uyu munsi, akaba ari gukorerwa dosiye kugira ngo ashyikirizwe nanone ubutabera nyuma yo gukwepa cyangwa se gutoroka ubutabera, azi ko atazafatwa. Mwebwe mwari mudukurikiye, turabashimiye cyane, kandi wibuke niba ibiganiro tubagezaho bikomeza kubafasha, wibuke gukora subscribe kuri The Pop Live TV, utwandikire muri komanteri, ndetse unakoreshe ya iki kiganiro cyangwa aya makuru abashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Turagushimiye. Amafufu n'amafaranga bigufi iteka ryose. Imana ibane namwe kandi mugire ubuzima butsinda.